Medin de Tilly Akua Nipaa na mpanyifo sem yetiti abete no na ne cha no no na esanse obi akono de ye ndompo nsu ntia mepa mo nchen wo mo fie mo suku mo asore ana metimi ache wo wanko na bipo na mebisa wo se odo ye wo medo wedua ne na wo pepa no ye nua ne sen nyanse wo na abe na we set to fire on na we na silver na de siso na de abenegu na anti ebina na we na wedru jollof rice beef down sausage na chicken na roasting na send na guy pan so sa pa cho na wo nua ne sen Medin de Tilly Akua Nipaa na mama kwa baba ya nua ne se tumedi a edi kan so na ende maba Anyaa Market na e bise dwadifo ne se eduane bempa no mo pe na de mo pe no so no ye nua ne se Pacho, good afternoon. Afternoon, madam. Pacho, your friend was saying? Me de Michael. Oh, your friend, I'm here for me and two in Anyaa Market. I am George Nana was born to the first. Your friend Elizabeth Amwako. Your friend me Raina too. Your friend Samuel. Your friend me Vida. Your friend me Auntie Vida. Pacho, eduane bempa na ope. Me de bankuni nkruma nkwan. Pacho, de na me pe de fufu. Okay, fufu ni den. Ene nkwan. Oh, me de fufu na me pe. Fufu ni den. Fufu ni abenkwan. Nipa akpele. Akpele ni den. Akpele ni aigbefu duane no bi. Ene den na episode we ka na wedi. Ene nkruma still. Okay. Me de no kwanim de me pe fufu. Fufu ni den. Fufu ni enkwan bia enam won bia. Me de manage kokwente ho pa. Kokwente ni den. Kokwente me pe na last me de nkruma agum. Emu ni stew. Achami aduane me pepa emu. Emu ni den. Emu ni salad. Na ofa hwenkan. Oh, a salad stew. Towards a fini banku. Emu aya yam. Ene den. Ene e fa na say. Enkwan, cook ankwan. Akpele no ye nua ne sen. Akpele no odi nsuo no besi so. Ehura pada no ho. Opa no de agbelima afla. Obu de agbelima no eye nsuo no mu ama time. Se ehuru kama asa na odi pada ne gum na wanu for just about and 1 hour. Oh, abenkwan de na simple. Aben say we want to akoye wa be na odi asiso. Ebin a wawo owa odi agu nsuo mu wasone so wayi mafini wo mu wayi wadwen wasone de mo na be sone so no be yi mafini agu ba bi se mafini kra hwe na ebi abi amfi a otimisa won fo sa sone so de be kan na de wo ya kitchen wa pa me peduane ntino e se mitimi trase enti no ase wo ya de ba be si so na e de ebin a odo ko bi ne o jene bi ni wayi watwi de agum kama na do na matum na eno ane se ko no enti boase yenya namo na wie no ye de nano hye nkwan na se a ye be blend ye tomatoes ne the same garlic na ye de we no dawa na afra na ma blend ti me blend a any jenny na ma steam me na ho no ma mommy garlic no den na ye ma nkwan na mi pacho ya minim no se eyema akoma eyema nipaduante ya de manije ho papa ene mi fie de bebre de bia esi ho bebre mpa ho ene prekese eno so ya de ame pepa nkwan bia ye bedi bia bi wom garlic ne ye fie ye twimoko kra ye de twimoko ya de ye nije ho pa enti ye de no steaming na no nyina wi na akase ye de ntroba na ye pese ye like soup de be ma ntroba miensa aha na ye de moko na ka ho na asia no yestimi kakra ya be blend e no nso na fe nkwan na ase na huru fine scent na bem na fe de agum ti de gum wia na je se ya ye nkwan na no ti e be start se huru light na fe ye betwa nkuruma ba ko mienu bi ato ho ma me pepa ma me pe no ene de antofufu no so ana anko yie aha enti ye de to so ye de tumu wia na je se ene nkwan no ya no with Simon ya mane kakra ne adwene na wanya todwe kakra awon ne wonya wontos wonya adoa ene wanya na garlic ne nketenkete ene ginger na say odi oye na say a change something kakra ti ehu sa na say
will be trying to say yes. There is somebody in the house. Oh, Coquente, dear. Say, be me to me. One and a sa, no more dear, so me, I'm panasa. Me pedi and she and me, dear, see Joshua, who let me share gum, na meka. Me can't sure, me make sure, say me cheat. Me bo, if it's a we cheat, we are now one bar. Ube boy me say, one bar and shot. To me, dear, me cheer, na my bo. Send me another Migusa making. Make you come Krumani, Yadua Kakra, the Sin Chain. Mede Misleva, see, Masumi Jam, the Misleva Siso, Mede Angoa, Mede Ngonagu, Misleva name. Mede your friends say Kobe, and I say Momonica Crabachi, when your friends say, and go name. Now, I feel, Mede your friends, ingredients to say where your friends saying Magini I don't know a group yeah we are made in Kruma Gumana I think Kruma Unkwana that's any corner we are Memuna now I pada now I thought Bill Macacrabi now they are fra now I can't say Waka Benkuno Utiti now they are cherubim now cook and quine oh yeah be to say light super now the cook and now I walk I might need our dawa. What they can want, per fish, out per meat, and now they are coming. We are now the cook. Aye, I feel no sir. We no good, sir, and moon to no way. 'Twas a funeral dear. Say, over Katuna. What the Swissi so many who say who are now put up what they could contain a Bruno Befra. Until for now, what's the Bino up now there, and soon who are now the I can't say cocono. And to say, some who be ma, let us say, with the salmon to a container some our friend, no, the say, what na enquire na sa so pepper ayo patch ayo kwan ye nnuane sen ayo kwan no wotete adame ukọ to habana na watete wotete na wodi sisu a na wodi kan atoso enti wodi kan ni toso na se ehu a na ayemre enti ayemre ebitu ubetumi a blend ana se ubafa pepe for me metena zongo enti zongo na yetana na ye de praye ukọ to praye fofora na watwa so Inti say wodi sisu na say habane bin wa wo hwe na say ayemra na say wodi praye no wo tuesi wa na wodi praye na wo wodi be wo na emu no atete na je say na aye fine odi yo besi jaso na odi moko anything that is the gum oya go to sade go so I check be 30 minutes time I been jeneni angwani jeneni siswa na se do a na fe me de me carrying the egum na ni jeneni ama center ba na fe me de me tea tomatoes na egum me de me tea tomatoes nugu na me num kakra ansa na me toast na me twitwa me de egum na bia me isu para pepper na me de egum enti ehuru a na me musa ya abia ansa na me twitwa cabbage ni carrot no ni green pepper no na fe me de egum na nusu hura na bia maboko su egum unya wo salmon bia utimi digum unya enkroma ne brofu de yeden okro e bisa se momone na brofu de yeden money ni I don't know we dey da se wa popo nsa no pa wa chiro garlic ho faso we dey da se pa all right na esa se wo sade mo ye ni nya wonti no ka me ho achua de bia every Monday e wo Odata JTV exclusive so na yen sia ediane nia enia ne sen na what so special food tama